تەماشەوانین هێژەژ بۆ ئاساییکردنا ڕەوشە شنگالێ ڕێکەفتن ناوبەینە هەولێر و بەغداد بە گەرانتیە بناوبەین کاریە نەتوێن یەکگرتی هاتەکردن و پێشوازیەکی گەلێکی ئێرێنی قەدا نابنەتوێیی دەژی دیت چاودێری سیاسی دری زۆزانیش دووخۆ کێلگەل منە vê babetên dê berferehtir bigirin destan dem baş birêz zozanî kekê İdrîs Nuha dem baş rêkeftina kuşbûyî şingalî hatî kirin yanî piştî çendîn salan hewlêr û bexda karîn ji bo asayîkirina rewşa şingalê di gelek waran de rêkeftinekê vajo bikin ew rêkeftin bi garantiya netewên yekgirtî aliyên navdewletî ye di bo xwe vê rêkeftinê çawa di nirxînê kekê İdrîs belê zor spas ji bo Stafê Kurdistan 24 rastî jî ev rêkeftina ya geleka baş e rêkeftina vî bû berî vêgavê jî hate bakirinê ev rêkeftina rêxweşkirineke ji bo xelkê me bûne 6 sal teqrîben û xelkê me bi êş û azarê di nav kempa de jiyana xwe bide serî rastî jî heta vêgavê jî em li ser naveroka ya vê rêkeftinê net haydarîn em agadar nehatîn agedarkirin li ser naveroka wê lê her şêweyekî bitin wextê rêkeftin di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û di navbeyna hikûmeta navandî de bitin bêguman hikûmeta Herêma Kurdistanê dê di berjewandiya xelkê me şingalê de ku bûne 6 salê me weke me gotî di nava kempa de jiyara xwe bine serê dê berjewandiya wan de bitin belê kekê İdrîs her wiha ev rêkeftin bi piştgiriyeke navdewletî hatiye vajokirin netewên yekgirtî weke mezintirîn rêxistina navdewletiya cîhanê di navbêna her du aliyan de wekî garantir beşdar e her wiha her piştî rêkeftinê Fransa destnîşan kir ku amade ne di rewşa xizmetguzariyê de alîkariya şingalê bikin ev piştgiriya navdewletî jî got ji bo rewşa şingalê hatî peydakirin tu çawa dibî bêguman netewên yekgirtî divî bû berî vêgavê jî vê pêngavê pavêtin û berî vêgavê jî rewşa şingalê biba xwedan lê bidaxewa yanî ne hikûmeta navendî û ne jî netewên yekgirtî yanî heta radeyekî gelekê mezin xelkê me şingalê ji bîra kiribûn yanî dîsanekê jî em hemû cara jî em dêyîne ziman destê wa xweş bin hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta xwezayî ya dihokê xelkê me bûne xwedan û ewa çavdêriya xelkê me dikir ama vêgavê jî ev rêkeftiya hatiye duristkirin di navbeyna her du tarafa de wicûda netewên yekgirtî pêngaveke baş e rast e netewên yekgirtî destxweşî li wa kiriye Fransa kiriye Amerîka kiriye ev jî em dibînîn boçûneke baş e ji bo paşeroja şingalê û xelkê şingalê eger bêt û her çend em nizanin jî ka naveroka ya vê rêkeftinê çi tişte lê em dibînîn tiştekê gelekê baş e ji bo xelkê me ku Umma Mutehîde keftin kekê İdrîs Nuha hikûmeta Herêma Kurdistanê jî her wiha bi sed hezarên koçberên şingalê ku li Herêma Kurdistanê ne her li hêviya wê bûn ku rewşaran bibe hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta federal bikaribe li ser binemayek destûrî erênî ji bo xelkê şingalê rêkeftinekê pêk bêne ew yek pêk hatiye piştgiriyekî navnetewî jêraye lê hin hêzên li ser erdê ji îro ve dijberiya xwe hemberî vê rêkeftinê destnîşan dikin yanî egera dijberiya van hêzan çi ye kekê İdrîs belê evxwe madê 140 rêxweşkirinekî ji bo rêkeftina wan deverên Kurdistanî ew yê veqeta Herêma Kurdistanê berî vêgavê jî daxwaza ya Herêma Kurdistanê her ev bûye ku anima ew madê 140 bête cîvecîkirin lê bedaxwe her hikûmeta navendî mumatelet vê babetî de dikir û babet pêşgû ve havê tibûye
اما او هيزت نشرعي افيت كوفيغافي الشنغالي بوينا خوجي او ونافت روشا شنغالي آرام ببته خلق شنغالي وگرت سرجيو وارد خو اجبو برجوندي خوين تايبات بيگومان او دن نرازي بن السيرفر چندي كيكي إدريس نها دو هيزين نشرعي قالكي أشكر زلال إيكو لشنغالي هنا حشدا شعبي كو بخوا نهيزكي نافچهية هيزكي درفية تبي وندياوي بخلكيرة شنغالي رنينة بكاتين شنغالي رنينة ديمجي هيزين كو بدستي بكك هاتنا درست كرن او هيزا كو بدستي بكك جهاتية درست كرن خوا وكي آلية كي هجدا شعبي دبيني چی پیوندیاوی بروشا شنگالی و هیا بخلکی شنگالی را هیا کو دجبری آخه هم بری ریکفتنه که وسادس نشاند بيگومان حشدا شعبي جي هر وكو بككي هر دو جي هر دو لان سياسي نشرعي نلسر آخا شنگالي لو أنا كيجي أو نيت رازين في اتفاقاتنا برا حكومة هرما كردستاني وحكومة نواندي ده هاتيا درس كرين أجر هاتو أفريقيا فتنا جيبو خلقك زفريا سر جواري خو شو برجوان ديوان نمينت ويدريدا تجارة وان قال سوريا نامينتن تجارة وانات قال حكومة نواندي نامينتن بيقومان يعني خلقك بقبولنا كتشوا لو أنا كي أو إيرو ديجي فيتشاندينا يا دوجي أجر بيتن أو ديجي ركفتني بسكنين ما بس توان بتني أو يا ديجي ركفتني بسكنين كو أنا ما بيشمرجي كردستاني فنجرت الشنغالي وأفجي خلقي شنغالي كو بويا كان صالة أفدا خوازش خلقيتي تكرن كبو بشيرنجي دفجرنو خلقك كدفيتا فجريانا وان يا آرام بتن آرامی الشنغالي برقرار بتن پیشمرگه وان بپارزتن وجودا پیشمرگهی فکرین الشنغالي لو أنا كيش أوانه بيتا ركفتنا بجيبتو وسر بقرتن كيكي إدريس نها وكي هيزين رواتين بناف كرن هشتا شعبي جي هيزين غريداي بكك جيب طيبتي يا باشا جوخن أبي والسرع هيزين روا يعني لهمبري ريكفتنين برواد رابن لهمبري بريالين قو بروانة درابن هيزين وسا نهادنا بين حكومة هرما كردستاني وحكومة عراقي ده دو آليين دستوريين جيهاني هنا توين يقرتي دويرة كفتني ده جهد قرا بيشكر يكي نافني توين مزن حيا جي واشنطن حتى باريسين أفهزين رواد كارم بيشي اللي بكفتنا كوسا بقرن كاكي إدريس ام في برسياروا ام برسفاي فيرنجدن براستجي ام قالكي ام سرسور مادمينن ايا ريكفتنت نافرا حكومة حريمة كردستاني ونافينا حكومة ناواندي بآمادة بونا نتوين يقرتي درزبوا شي وجودا يا بككي يا شي وجودا حشدا شعبي ناف ريكفتنت هي حتى راضي بني ان راضين بن پاشنه که جی اوایت بجی افریقافتن ندرسته یعنی افریقافتن نروایا یا جی افریقافتن وکا وابفتن او افریقافتن القلم ددنوتی نزمان که افریقافتن و هاتیا درست کردن نافرا حکومت حریم کردستان نافینا حکومت ناوندی ده بحضور نتوین اگرتی وقتی حکومت حریم کردستان شد نافری کفتن دنبتن وقتی وگراندنا پیشمرگی و وگراندنا یهزین امنی و اداره شرعیه شنگالینا نمرجین این و رکفتنی بن و رکفت سچل بحکومت هرما کردستانی رای تکرید شما رکفتن بوارا نهاد کرنا لو رکفتن بحکومت هرما کردستانی رای تکرنش برکو حکومت هرما کردستانی پیشمرگین کردستانی اداره شرعیه یا شنگالی افاد معنینا لو انا کجی رکفت
ڕێکەفتن حکوومەت هەرێما کوردستانی ڕاهاتیەکردنە ئەvە ئەژلاکێوە لای دوبە شنگال بەشێکی نەدابڕاوی هەرێما کوردستانەیە یعنی ئەگەر وان ببێتن و ئەگەر وان نەبێتن شنگال پارچەکەش کوردستانی ترێفراندۆمە یا پێش سێ ساڵادا خەلکی شنگالێ بنۆت و 6 سەدەی و سەرە دەنگل سەر بەگەڕاندنە یا شنگالێ بۆ باوەشێ کوردستانی و دەولەت بوونا کوردستانیدایە ئەمە ئەگەر کاودان هاتە بنە پێش و هێزی نەشەرعی هاتە بن شنگالێدا ژ بۆی تیجارەتا خۆی یادگەل سووریا یا هەموو ڕەنگاوە خۆجی ببن ئەف ڕێکەفتن نەبکێ فەوادێتە دروستکردن و ئەف ڕێکەفتن ئەم نزانێژی نەڤڕۆکاوە چیە بەس دێ سەرگرت و دێ خەلکی مەبسەرەکی بلت بەگەرتە سەر جی و وارێخوا ئەمە ئەگەر وان ببێتن ئەو ئارامیە دروست بکەنە لێ دەرێ ئەگەرەوە ببێتە ئەو خەلکێکی بترسینن بکوشتنە خەلکێکی بەێکەم تێک بدەن ئەس باوەردکەم نەنەتەوەن یەگرتی نە ئەمریکا نە حکوومەتە عراقم نە حکوومەتە هەرێما کوردستانی وێڕێکێ نادەتەوان ئەو ڤ پێنگاوێت غەڵەت پاێژن و ڕێکەفتنە دێ بێگومان دێجیە خۆگرت و دێ خەلکی مەبسەرەکی بلند بەگەرتە سەرجی و وارەخوا چکو ئەو نەجیێوانە ئەو جێ خەلکی شنگالەیە و خەلکی شنگالە دێ بریارە خۆدەت إدارة شرعية شنغالي ديفاغرتا شنغالي أو إدارة شرعية كو خلق الشنغالي هالبجارتي ديفاغرتا شنغالي ودي الودر كاري خوكتا وأوانجي الودر نابتو ادفيت أو شنغالي بجيب هيلن سپاس بۆ تە ئەدریس زۆزانی چاودێری سیاسیش دهۆکێل گەلم